Baluan muranya baruun berarti pun bain pikilakal barina bagupun basa maglawag babang ikaw wala doon ulo bain kilangan Mana ikut ka? pohon makan Israel bahkan junjungan baik bawa jangan basukal babam di padanan padi kapasangain bang mahisa pulanan badayang nain manan Maglambu ay natipon bae badayang batik kilakal dinay bakupon banag rindurandang kan musay tagipoyan banak laman ako banak laman susah ko badayang bakar lawan sakuat ko makabali dako
Nah, Gilas na mo ini hatinya na halalon kawin apa? Jadi artinya na ambok kisah doon. Nah, semisal na on saksi. Jadi kita ini itu nama kita saksi saksi bahwa ini hatinya ini tuh ada ini ke pokoknya hatinya pokoknya anaknya. Jadi kayak kita buat kawin mo kay Muhammad ang kawin mo kay Muhammad ang khutbah kawin. Habis haun ono khutbah kawin menjadi kita kala muda amin kata orang masa kita. Selalu minta long. Ini khutbah kawin kau nah hatinya sudah terpahamun amun nalung biak. Nampak pangan. Nampak yang kita amin kau nah kita hari Quran. Kita makai teman. Jadi dari kita namun ada yang tangsin amin mga tamaasan tan. Artinya dia tuh sini hajat Iwan hatinya sin rukun Islam di Madinah. Biar bukan atau konsil rukun Islam. Ini bukan nakau puasa ini si perkawin na Nako sumur. bukan nakau subur siapa nakau pengsusun. Nah pengsusun itu lihat pengsusun Tuhan. Iwan di mansiga panjang umur yang ditangkis di hawala dunia gembala akhirat ilmu asli wala ilakum ma asli bama asbaraka usuk kawai ditangkis di hawala dunia gembala akhirat inang kita ha Assalamualaikum nol kamanya pagnik saksi kosin tulad nikah kan Muhammad Iban Fatimah tahun ini bulan ini waktu ini Assalamualaikum nol kamanya laksi laksa kau dalam dunia A'udzu billahi minas syaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Asyhadu anna la ilaha illallah Semudaku rahmatullah Asadukum fa'ula Semudaku panikmatullah Salim sekadim Subhanahu fa'a Mukaddisu Ak'aullah Beransud pesam sud pa iman Iman sud penyewa Nyewa sud berhasil rahasia Sud asal rahasia Angpeng kamanyipik tuk-tuk ini Dituruk ewa Hitung kepangkat Mubarban sama Tolong sinkhutbah Asyhadu anna la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah awal Islam akhir Islam awal adal Islam Bismillahirrahmanirrahim baran halom atai halom bunga halom napas halom napas pagwa halom nyawa halom pun Tuhan kulullahu ahad kun ta'asallahu samad kun baba ulam yalid kun asul ulam yulad kun babai walam yakul lahu kufuwan ahad la ilaha illallah wa qafir A'udzu billahi minas syaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Astaghfirullahaladzim 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 Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih wal jamilal ki inni mubbi'un latalaqu rabbil iman bi
tauhid. Asyhadu anna la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Awal Islam, akhir Islam, awal akhir Islam. Allahumma salli wa sallim sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa damatil ahlal wa Allahumma salli wa sallim sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa damatis salamat lan Allahumma salli wa sallim sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa damatil ahlan Bismillahirrahmanirrahim. Al-barakatuhu madinatun munawwaratun jalal ka'batu baitullah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzalan nur fi jannatin na'im sifatal mu'min jalallahu baiturham daimatuhu ya ahlul islam syafa'atil islam wa daulatun sahibul iman wa barakatuh dalilul quran ma'rifatus sujudul kalamurah wa syafa'atil halal wazkuru ni'matallahi kuntum qalila fassarakum min tilawatil quran an syahdatid dunya mulukil ura. Al-Fatihah muqaddimus sawabuha ila hadratan Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika hum min min ilmihi ila bima sawsiya kursiyyus samawati wal ardi ولا يؤذيك ما هو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تئس من الغيب فمن يكفر بطاغوت بالله قد استمسك بعروة وثقى لا انفصام لها وهو السميع العليم.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Nih, ya hao nagpanganak na kau sindukol Islam 5. Nangako na kau atin niya nagmadul. Sabi ko ni madul siya atin niya asawam. Jadi in aswami sabi nangako na nagkarani. Kain. Jadi kita mandul kita menjawab kah? Kita usub. Nag-imam kita tungod hatin pa anak kasuwat. Kag-imaman taron ko ning kag-imaman taron tanggung jawab. Kita nangato na maghula-hula. Tubig. Kahoy. Ating pangakanta. So pang kita hatin niya bukong complete yung tubig kahoy. May magkahinang sabka si kita sa ibang bagay. At mang supa, magkita mo pwedeng pabinangan, sunukat kita, hanap kasawata, lumurang hinang kung piyaso. Ang mayroon suka. Siya. Ano yun naman kayo? Jadi may anay sabihin babae. Ano yun naman kayo sin hati ni bisan ni sukalweron. Ito bisan tubig. Jadi pagpot simbiya ka ito, kita pensa baka punta. Di ba? Jadi kung tanong ito, kung pamakako kayo. Kasi tubig pamakako. Manjari kita magpaminasawa pa bang sopa mahati niya yung kahingan niya amin hati niya kung karoon sisara wajib ayaw pag binasawa isang kapag magay kapag pantaaw ta pantap siya ang pagkakun niya nasihatan taring hamakaro pamakatu ano ito tanggung jawab sa kita usok. Iban, aku na sunod na parukon Islam 5. Sabi sila ito ang na sinang sila kasipan. Bisan mo kung adlaw-adlaw minum ko sinsara. Malikan mo natin kakausan. Sabiyaw naman. Sa hindi, bisan na kumaan, ka-Jumaat, 2 Jumaat kung kamisan ko. May kamang takausan. Nabisan ba ito hati nagtakakusan na? Usin parman sintuan, magtakakusin papahinang kato. Sa ulay sa parman niya, inihinang mo, may kakausan. Hindi mo kakausan, ikaw maghinang. So, kung kita maghinang, di kakausan, tama kita busong. Tama busong. Saan mo hinang ito, di kakausan. Ikarua. Biyahan pagkakaw biyahaon nga kung naaon nagjaga kayo mo biyahaon timbing mo biyama mo hina mo nabiyaw mo po na ito na hindi ikaw makadari magsuka sa diri sa usahan sinisabi namin hati ngayon pa nakaswa mo hati nila hindi siya kung kadari so nagsabihin hina mo biyaw mo po na hina mo dekan o nagjaga kayo so ayaw sa sukat na unang tsakahan talo siya mahina kasaran sa banang paungkato ang patunan sa mga Ako tungod doon yung nakakas ng dari ko sabi ko kapag patas sa test kita magulaula ano suwit at tungtong tama yan ayaw sampai kita magulaula malaw isa iban yung tanggung jawab mo biyahaon inakaw na hiyama mo hina mo biyahaon Lingkani na suami tanggung jawab na sa bina mo, yama mo. Sabang ka magtanggung pa kanya kan ama mo, ikaw pa magtanggung jawab, di ka magsabi magtanggung jawab, maunin saga. Magsuka ay kung magdihil ka kanina mo, di kang mag-isot. Nahinangin mo sinusog mo ka. Magdihil kita hamaas, dim ha. Kusba, iwan waris, nang kita magdihil. Kanina ta, at suway kita ang doon biyahatin niya. Hindi iso-iso. Bukya po.
karena kita hantin ng luwa atin mo suso jadi kita amin sukat na ini maas ka Ya. atau sukat na maas ni suka-suka siya ang pigil so, pada kalaki ingatannya di harupa ingin di ko kana mo sila ingatan nang di sa pagkakya ingatan di Hawaii iwan di usog kay ingatan di sumisong ka to mangkausawan si Mawen mo ta kon ikaw isa hati kay ingatan mo isa dapat kami nila ni kay ingatan nang tasa kita usog ikaw pat bang kita biaon malawiring ha pagkaunan ta magpakanak kita sinukon ang naraw niya mag ini naik haji bang takarusan haong na malawi malingkan bang way nakanalong na iyaw di dari biaon ni pagnanaikan haji Jumat bisa mo na sulodo dari yung pagnanaikan patawapan kung suway ito na to ang kapusan pagpagin kapusan yan ikalima di na kau manjari magsuka-suka magpanaw amin di kau mamaid ha anak aswam kaun na jadi kakay may nakawan pamayran niya mamua iban hina so sabi paghaldian mo sabihin doon makaratong mon hi ama mo hi ina mo ang pagkautian nyari kau mamaid ha anak aswam mo mahinangsa pa aswam mahinangsa napag ko na mamaid na long iwaho ito kaya bagay-bagay hindi man bakina syukur aon kumudan tayo mo umo hari na kau makawit palis-palis malawa ito ang ito kalatan sa mga pasuri ang nasusulit yahan ini magtanggung jawab yung niya imbiat pirnganan sining kamaasan bukon ilmu yung mga ilmu ini atin yan na sandirita halagi kita ulit sandirita ulit aun maas lang kuya ulit maas lang susuna mga among tapakaw ngaso dan dia di hal sin ka Islam matuin kami sin kita supaya di maun inkar Mungkin bagian simbiaha ulungnya ya ulungnya input bak kawin amian input bak kawin sini kamasan sa ini sila hatin hangkan ulung iban Quran kuanan nila Quran pengalaman apa kita mungkin salah hatin ini sila dia perlu rekaman pengalaman Quran ang angkai masuk Quran kita sendi kita makatantu kita sing kamatete kamaasan terlisan long nasa ing kamaasan pagkawita nah ini rukun hatinya khutbah kawin nikah kawin dari weru nikah pahawa ukay mo ang bratu in kabiat ukay mo jadi biahaun maka kau magsalawat magtawat kupur makan kau meningkuan yang makan kau أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم
Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih Wali jamilal ki inni mubbi'un yakala kufra bil iman awal Islam tauhid asyhadu anna la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah awal Islam akhir Islam awal akhir Islam gahaun di nakomakan sa bang aku imian kaimu bang aku masa sini nih langku a'udzu billahi minas syaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan aku makan ya. Astagfirullahaladzim 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 Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih wali jamil halqihi inni mubi'un yaktaratu bil iman wal Islam tauhid asyhadu anna la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah awal Islam akhir Islam awal akhir Islam bagianku binafsihi binafsika ahalal nikah isikum ibadallah ganaksin bitaqaullah insyaallah sahabatmu insyaallah hah karya miskin Nyata untuk mah. wah emang kita konan dan bapakmu ketika kami bapakmu Mengajak ke semua. Tanah. Dalam halaga anak. rumah dos membuka bapakmu nak tengok kawan kayak mana A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih wali jamilal ki inni mubti'un yaktara kufra bil iman awal Islam tauhid asyhadu anna la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah awal Islam akhir Islam binafsihi binafsika ahalal nikah isikum ibadallah kanafsin. Oke sah? Sah. Kumasah ini a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa wahdahu la syarika wakil kaku si usba iwan waris papak banahun kaimu ifatima nurka ifatima nurul in yung suran nurul saja wahai Muhammad Ahmad jadi tiap wakil kaku sin usba iwan waris papak banahun kaimu inurul yung suranmu harga 2 tahun 2 basing bulawan taima unku inika nasabut halal na kamusbo ini panay taima mo
Temongku ini kan sebut halal kamu dua. Hah. Halal. Bang muka kona asal aku nasihat di dunia akhirat. Tahu bang sopa mah sama kamu. Pakaianku biasa tulungku jabwak yang kayak mau sin uspai warna sebagai kata sin uspai warna seperti yang kayak mau di Fatima Nurul yung suran harga 2 tahun basing buluan taimongku ini nikah sebut halal kamu dua ahal kuna siya manaytay ding hatal tay ang siratal mustaqim kaniana in rahmat tay kuna in nikmat aswa kuna siya ding sampai mahawa dah biasa jatuh simpul-simpul saja taimongku ini kan sebut halal kamu dua ya jadi bang kita bawa pak bawa untuk mah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku lahul hamdu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wahai Muhammad Ahmad jadi tiap wakil kaku si usba iwan waris bapak banahun kaymo Fatima Nurul yung suranmu harga 2 tahun doang basing dari bawah Taimongku ini halal nikah. basta mahangkip bisa kok pelan-pelan basta men makuan tema penyebabkan teman kato. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wahai Muhammad Ahmad dari tiap wakil kaku si usba iwan waris tapak banahun kaimu Fatima Nurul yung suranmu harga 2 tahun 2 basing pulau. Taimongku Ini kan sambut kamu dua sebab kamu. Ini ini kalau ini ini sambut kan kamu dua. sebut halal kamu dua. Nah, jadi Ini tuh dia tekan.
Pakuan ito pa. Balikin mo. Kami sa pa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Biasa naman yan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wahai Muhammad Ahmad Jarid Jagwab Aku Usba Ibaris Pakabban Hungkaimu di Fatimah Nurul yung suranmu harga 2 tahun 12 lawan. Temanku halal musabak nikah kamu dok. Kena? Kena satu. Assalamualaikum seperti iman kerja. Kan kau kakak? Salat di bahwa pasal sin pagasawayam Timatul Juhurah. maka dia ginawa Assalamualaikum Haji Datuk Kubra Fatimah Iya. Juhurah. Kami warga ini maksud dari ngabang saoso kamu lebih makusuk nagpasampay sin maksudin makusok labi pada ingatin lugos bay supaya magkalupa sin dalupa en besarapiade nagpangayuwala pakil na in wakili amuki wakilanin mga kapakilan magpakawantak dalay maglila na batalan insi ka iya apil na tudlo piyata piliban paglugo jike lubo sampana na imay iya pilan pagmama kasi kaya na ama labi doon temo na ubo sampa miatal giling papiutal pagiling kan baya di mapaling kan tiulisan bolang kan kilayelim palaring arayang indah matun kami lumabay-labay musay yan pa cintamu manjari kotay impanaw na mo inirayang mahilay-hilay matun kami lumabay umukablawang lang sa ikimita sin umubak bagus yudlay dumuisot kilay kan mabantang kilay lakala dayang ko yarinain ba na mo yung sud ko kay mo lulun baya mo buhiun patayon mo manok kunti mapupalok napuas na inlukon na basa o sekum manok si mayang tapo pasambulayan inatay na mudayang si manyang nakatiyaon na yutukan dayang Rabbana atina fid dunya sanatan wa qina adzaban narin dading iling kau mari
Bana mona saya ni pangwaira bari bade bapabe. Nun namo na saya nere. Tulungan na ba bigla na. Yung tangan. Nambitan na sa wangon. Marina ako dayang pangusod palawangot bawaris nagtandang puso. Stop na kita magkabay! Ayaw mag-usipon yung pangalan yan. Kasi nadyawa ano nadyan kami ano. Nakagawa, nakuha na. Ikaw gakat kanila mahawatan. Ako magbibot ka. Ay, may sa mga tabi na. Dahil napantatad ka. Nabanta na ba? Nabanta na. Nabanta ka to. Dua. Tiga. Hirapan mo. Isang pamagsan. Mongkay mo. Mongkay mo. Nanay ko na kami. Ulit pa tuloy. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد dan berarti ahli Bismillahirrahmanirrahim. Wasaqatil Islam udunatun saqibun iman mudrakatu dari rukun marifatul sujud kalam. Wasaqatil arwah ya wasaqatil arwah wasaqatul qulub itu lakum qalila
فكثرت من تلاوة القرآن عن سادات الدنيا ملوك الأخرى الفاتحة مقدم الثواب فإنها ذات النبي محمد مصطفى رسولنا صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح الروح ثم إلى أرواح الروح بسببه لك من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات زمان آدم عليه السلام شيء لله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون وإله إلهكم إله واحد لا إله إلا الله الرحمن الرحيم قوله لا إله إلا ونحن يقيم لا تهجر زينة لهم لكم ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه له ما بين أيديهم وما خلفكم لا تؤمن من علمه إلا بما استوسط السماوات والأرض ولا يدركهم العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تمت من الغيب وما يكون تابوت بالله فليستمسك الرجل كان فيما لك وهو السميع العليم
أولاه ونجني من النار ورب الموت والأرض والظلمات أن تشركوا بالله فيغفر لكم من يشاء على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليكم Kuling ko na mata, seriusan. والمؤمنون كل آمنا بالله Pwede na sila magkaunan pa sila. Tumukma pa, matutulog. ورسله لا نفرق بين أحد منهم قالوا سمعنا وأطعنا ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا تؤاخذنا إن نسينا ربنا تقبلنا إسلام كما حملت على الذين من قبلنا ربنا تقبلنا ما لا تقتلنا به وعفنا واغفر لنا ورحمنا وعفنا واغفر لنا ورحمنا وعفنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحمنا يا أرحم الراحمين يا أرحمنا يا أرحم الراحمين وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد ما يريد منكم لتستعيركم تكبيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أقبل صلاتنا أساد مخلوقاتك حبيب الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدادك كل ما جبرك جاكم مقلا ذكرك الغافلون اللهم صل أقبل صلاتنا أساد مخلوقاتك شمسك محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومدادك من كل ما ذكرك جاكم مقلا ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاتنا أسرار مألوكاتك بددك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدادك من كل ما ذكرك جاكم مقلا ذكرك الغافلون الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد سابق رحمة ورحمة للعالمين واغفر آدمين مبا من هلكك من باك من سيد منكم ومن ساكي سنة تكلك الأداوة في كل جنين سنة لغاية لكم فيها أمدا ولا إن كنا سنتك ناتي السنة دائمة ببقائك ولا آني وسهدك ذلك والحمد لله كذلك وربنا تعالى عن سادات رسول أجمعين وحسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم سبحان الله الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وصلى وسلم سيدنا محمد دامت القبور اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وتطمئن القلوب نويت أقبل ذكرك فأنفعنا كل إله إلا الله أنه لا إله إلا الله قوله لا إله إلا الله أنه لا إله إلا الله فنمنه لا إله إلا الله 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 hadiatan wa barakatan wa rahmatan nasiri ala mujalil Qur'an al-Bika bil-lisan wa bil-qiyamati minan nar jaban wa ila siddan nuran wa ila ikalillahi ana wa subhanahu wa ta'ala wa yahmidu lil mu'min bainana wa bainahum innahi ya rabbi wa jannaka jannatin na'im والدار كالدار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل الله من الله وكفى بالله عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر له وارحمه وعافه وأكرمه واجعل الجنة مثواه يا أيها الطوفان إنا ترجمنا ربية مربية بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنزل الرحمة مغفرة إلى روح إلى أهل القبور اللهم أنزل الرحمة مغفرة إلى روحي إلى أهل القبور اللهم أنزل الرحمة مغفرة إلى روحي إلى أهله
di tempat kubur seperti kubur di kaum mukmin seperti mukmin wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahiyami Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin alhamdulillah alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna mimma razaqnahum yunfiqun ulaika lahum ajrun wa ulaika humul muflihun. إلهكم إلهكم واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ولولا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع له بإذنه ما بين أيديكم وما خلفكم ولا تؤمنون من علمه إلا بما وسع كرسي السماوات والأرض ولا يدرك مقام العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تمنت من الغيث أما يكون بتاغوت بالله فقد استمسك بالعروة وكان فيما نفاق وهو السميع العليم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه والجميع به إني تكون الإسلام توحيد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والإسلام الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم سيدنا محمد ودامت السلامة سلامات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ودامت السلامة سلامة الرحمن. Ini yang wajib nikmat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa damatis salamat salamat sing keluarga Jatuddin Indra Prasmani Tina Islam keluarga Matus Poris Mas Mutabi baik di Haus Poris Numan sila diranda kusubuh kegiatan dan rezeki halal iwan tangkis sila ding hawal dunia dan akhirat iwan sila rezeki wadam turahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkurun ni'matallahi kuntum qalila fakasarakum min tilawatil Qur'an wa sirati dunyum fil uras. Al-Fatihah tunqaddimus sawabuha ila hadratan Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إننا نسألك كفارة الذنوب سره وجهره الإحسان على قلبه بقلبه اللهم طوي أمور أمورنا أجد في كل لدين ودولتين حسن تقبل دعانا ببركة السيد القادر الجيلاني وبركة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رب العالمين صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إننا نسألك السلامة في الدين وعافية في جسد وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة للموت اللهم آذل علينا في سكرة الموت ونجاة من النار والأخرة ربنا 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 لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا الله سبحانه مجدي رزقي يا الله لا إله إلا الله سبحانه مجدي رزقي يا رحمن لا إله إلا الله سبحانه مجدي رزقي يا حكيم يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم kami menolakkan bala Astagfirullahaladzim 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 kami memberikan Astagfirullahaladzim 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 kami melanjutkan umur Astagfirullahaladzim 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 kami memulai rezeki halal asyhadu anna la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah awal Islam akhir Islam awal akhir Islam birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillah. Astagfirullahaladzim 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 Assalamualaikum Jabrail Lupa Mikail Kabir Israfil Hangin Israel Kayu Usman Malik Ibrahim Tuhanku bulan ini wajib aku ni magpasampi pagdatul iman pa iman nila sa banat qadar asyhadu anna la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah siddiq kam rasulullah sifatul namat sumba aula tiksib sumba Allah birahmatika amin la ilaha illallah muhammadur rasulullah inna lillahi wa inna Taqabbalallahu minkum wa minna wa minkum taqabbal ya karim. Waalaikumsalam Muhammad Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina karena Allah karena Muhammad penumpang iman iman asyhadu anna la ilaha illallah siddiq sila rasulullah amping kesulitan itu asyhadu anna la ilaha illallah
sedekah nila nyiwan napas nila na kan hirap dito mungkin walhamdulillah la ilaha illallah. Ay kumahaga si mga na nila. Ikaw ra way dugain kalasahan ko. Paubuhan in mga piyag janjian. Di lupa ko in mga akong kupo. Manghajar ko niya pa yung mamakong kupo ba. Uling kalala tabang bukon manay ma. Ang masih yun ko na. Ang katangkat nila, hindi makakain. Akan na nawa na sila nagtangkat. Kayo ka na, makakumpit na sila. Ito mga po. Mga sumit mereka. Ayaw yan sa Parang ulit ka rin ka mamasyahan ka. Anak ko niya. Tambah lagi tangan. lumas na katap-tapo in pagkasilasan in kamatay dumatunggan para way susunan